Tolo mo tala malo e fonua ka ata ka te mau ke mafahako atu ai programa ko ia o e fiafini. Ko au se misi sika candidate fika nima ki he vahenga fili tonga tapua. Pea ko au Gabriela Blake Ilolahia candidate fika tolu ki tonga tapu tolu. Ko reat ke mokau mai ka tau lotu. E ta mai mafi ma ko reat he ahoni ke tokoni mai. Whawhetai he ngai lelei ko tōku ke whaki mai. Kau mai mua he maki i polo kalamani ke whonu he lau maare maanioni. Pea ke whonu he ngai lelei, e lelei maha mau whonua. Kau he ngai kakai ko toa pē, i he kakai ko toa pē unau whea mau ho tokoni. Kore katoa ngai meani, e wafo sisu kalaisi ko mau eiki, ka ko mau whamu ui. Amen. Amen. Tapa mo hawe whonua, tupo wono. Tapa mo e tahine kuina na spau. Tapa mo e perinis kalauni, perinis tupo toa. Tapu pe mo perinisiata mo ho eke fonua o atfok mo fatapa ke ki he kau takloto fonua pe mo e ha ta fonua o ku kau fata mo ta tolo i he fefini Katapu atu ke tahine ko nanas pau kuini o feina mo fefine ma alunga taha he pure anga mo sa tonga to fe fratapu atu ke tahine princesi o feina ko tahine ko salote mafile o pilole tuita ko tumu aki o family Blake o tesi kawat kai pe aku ne mea ata hine i tonga tapu tolu. Whatapu atu ke ngai hoa o kau taki lotu ko toa pe i tongani. Whatapu atu ke kau ta hine tapo o. Pe whatapu atu ke kau CEO o ngai pot ngau e apule anga. Pe he ke kakai fefine nau taki e ngai businessi i tongani. Pe tatau ke kakai fefine i ngahi society i kai ke whakapule anga. Whatapu at ka ki mautolu. Pea ko fia ke mauivi mea mautolu. I ngai ngau e koni o ko whakahoko. Mahalo se misi. ko KB Blake Ilolahia ko e candidate ia ki he vahenga tonga tapu tolu pe ko e whapapa makehe o ko roto ke tuku ki he tonga koe ni ko e fefine. Kune pore taki ki he whatongia koe ni ko e tauhi whanua, ko e whafofonga wharearea. Maa e wahenga tonga tapu tolu. Pea i hene pehea ko roto pe ke kamata e ta tātara noa, ko e mahino whoki ngahi kaweinga, pa mo ngahi mateuteu o ku pau ke mau e ha whafofonga wharearea. I he taimi koe o kune pore ai ki he whatongia koe ni. Pea ko e taha o e ngahi nau pea mo ngahi kaweinga o ku o lavei ko ke osi fu mateuteu malohi ki ai ko hono whaivia o e kakai whewhine. Pea ko roto ke takamata tala noa ki ai pea ke whakatala noa mai ange o whekau aki pea mo e tunga koe ai ho mateuteu mo ngahi whamara ala o ke roto ke vai mo kakai o whekau aki pia mo e kawenga mau inga koe o apanaki ke huat mo e ki wharearea tonga ko hono whakaivia o e kakai whewhine. Malo a pizza e misi. Koe ku ngawe, nga kamata pe koe whai ako. Pea kutokon lahi ke ngawe koe e mako o sene me mita o e tahawa tahatolu. E ku ngawe i he community, i he society, i kai civile. Pako ma ngawe koe no whakaivia kakai whewhine. Ko taim lahi, tau whapehe koe hai whakaivia. Ai koe mau whaivia, o koe kia mau paanga ke mau tufa. Pe koe mau mea kai ke tufa. Ka koe whakaivia ko no ako e kakai whewhine. Ki he ngahi lao o e whonua, tene hanga toko ni i ki nau tolu. O ka hoko ha paruparema, pe koe toko ni i ki nau tolu, ke toe
ma yangeanga e nau tau hi ko nau ngai family. Hange ko e tau pehe ko hafefine ko fe aluia o ako. Ka o ku taofia he ne o matua ke ua alo ako ko uhi he koe ke ahane paanga. Ka o ku taimbo nau mai koe ke mau ako o mau ku talanoa mo nau tolu pa mau hanga lewa talangi o ku i he lao ia tongani o ku mofuga ke ako e tako toa pe. Ka ta pehe ko fefine koe ni tau to ai ke to e mahinoang ko fefine koe ni ko kita ahine koe ni ko kita ahine o ku po uri ono mata. I he lao lolotonga koe ako te mau ako te mau pe. I he lao lolotonga koe ako o pehe education for all. Pe koe ako e taha kotoa pe. Pa o pau ke ako e leka kotoa pe me he ta o wha o ako e tau tawalu. Ka ako ilo o ku whainga e pule anga ke whakahoko en ke kaureka. Ke whakaata ai na kamata nau ai koe api ako koe nei ingere ia. Kai ke, ko toi mea take whakaivia. Koe ngahi lao koe ke whakamamahi koe kakai whiwhine. Nā mau whakahoko e sawea, pia mahino me ai, na e lahi kakai whiwhine na e whakamamahi i. Ai whapea kakai, ko hao ngai whakamamahi. Ai koe whakamamahi, o koe ke ngata pehe no whakamamahi ke nau sino, ano tā nau tolu. Pau taim lahi koe tā koe nau tolu, wha i kua more ai sio, ai mata, lavea mata ke te lava sio o kui, pe koe mawani fo na e tano e whiwhine tāna tā ea ke hakalo e motu a koe ne ita koe whokat pe kia mea kai. Moi ngahi mea pe, pia mau whenga leo ke tāna, koe ngahi lao e, ai mau tāno leo ke konistu tone, koe konistu tone whokotonga ni e se misi, koe konga uraki ia o whekau aki ia moe totono e tangata. Ai e kono hingoa e taha, koe tau ataina e tangata. Ai koe tohi e tau ataina, pa whapitania koe Bill of Rights. Pia mau o ku kau e fo i konistu tone he mau ako i e taim kotoa. Kai ki ngata ka kai whiwhine, kau mo e ho i tangata ngā whakau mai. Ko matua e taim ka na e sotia na e kau mai pa, ko lea e sotia na pe. Na mau pe mato ko i konistu tone ko a mea pe haka kai maalunga. Ka ko mau tolu, ko mau malo hingau, mau ilo lele konistu tone he mau ako i. Mau ilo lele ngahi lao pa koen na mau lawa kauat ko no whau koe lao e whamiri. E ko hinga lau e whamiri, ke malu e mebi pa kotoa, koe koe whakakai whiwhine pe. O kawai mo tamai, kawai mo e whanau, kawai mo hasola, no what ko api. Ai koe ngahi huinga e koe e whakaivia se misi. Koe, ai koe nake whamatala whoki o whekau aki pe mohono whakaivia. Koe. I he whatongia koe mo tonga whakako, pe ke toe whamatala whoki whekau aki pe mohono malu i. Malu. Sai, mahina pita te whitoi whatongia koe mo tonga whakako. Koe ha ai whekaukau aki, o ngai whatongia koe ni moha toe lelei o kumo whekumi ki ai ke toe tānaki atu ki he lao tonga. Nake lao wheku pehe kua e lao, o si ai lao ia ke malu ki nao tolu, o si ia i beia. Ko whakaukau koe ni ke hu ke he wharearea, koe ha toe tānaki, pe ko ha wharerei, ki ngahi lao koe ni mo e whunga ngā ue lolo tonga, o ku ke pehe, e hoko ko kawenga ngā ue, ke whakatu i wharearea. Ke whakaivia aki, ke toe wharerei aki, mo te tānaki hona whakaivia mono malu i kakai whiwhine. Se misi, o kai koe kakai whiwhine pe ka kawe mo longa i whanau. Haka tam lau longa i whanau whiwhine. Koe. Pa toi kau pe mo tamai tangatahi ai se misi. Koe. He koe lao koe ki he kuwhanga i whakatapu, ka pate tau tāno ki he sexual abuse. Koe. Wai lao ia tau e mau tāno ki mi anefe. Koe lao koe ki he rape ko atonga ni. He ke lawa ke rape hata masi ia. Pana mawat ke ngai kolot, ko tihane kolot mawat ki ai. La hunga mai e ka ofisa kolot, tānoan ki ka heke ki o tānoa te hingo e kolot. Ko e oi ki whare hopo, pena ai ko ki ileka, na e hanga he siana, ki tileka tangata, hanga he siana rape. Pe he lewa lea e ofisa kolo e kolo koe ni. O ikai ke whea whamauanga. O ikai ke sai, he na mau hopo, pia keke ni whakailo ia siana kai hao ia. Pako mautalangi, koe ko mea ko mau whenki ai. He koe definition, pe kono whaka uhinga i koe rape, uhinga pia ka whiwhini. Pia koe ni, i sawe koe na mau whakahoko tau tānoan ke tamai whiwhine. I sawe na mau whakahoko, ko ki tāhine taha, me he toko hongo furu ko toa pe, o hoko ki ai e whakamamahi whakaria ria, o whanga whakatapu.
Ai ka pate te seot ka loki ako, tau peko ki ta mai fifine toko wano ai. Pau peke ai e ki ta hine toko uai, o whai kia e whakamamahi, sexual. Ka kai fifine, ko fifine mari ko toa pe, o ku tā ia hono husepaniti, ko fifine e toko wha, ko toa pe me fifine toko hongofuri to ngani, o ku nau mari, pe guaha nau hoa, o ku whakamamahi I tā ia pe whakamamahi whariaria hu whangawhatapu. I kai ke ngata ai o te talamai, ko fifine ko toi tongan, I kai ke mari, me he pepe vare au ke he fifine ko fine iki pa ko wito, ko toko valu me toko hongofuru semisi. Se pa ko hinga I koe na mau teke ai koe kore, ke whao koe lawe whamiri. E ko ngai whaivia koe me ngai malu hinga koe mau whaatala no ki ai. E ko whapehe mai, ha mo mea whainga ki ai. Ko mo whainga ke mo maa kakahafu niu ka mau, I kai. Mo kaka pe mo tō kai tangata he funiu. Koe mau hinga mato, tai mbok si ngai ko via I matolu he psisi o mau iwi. Na ngai fok tau tolu, o malo hen pe tangata physically more than women. Ne wai ka kai fifini ko nana tohi ki papela malo. Ka koe anga maheni o mau iwi vai yang ia tangata. Ta koe vai yang ko hata hako ia ta. Tau sepe ai ngai ape ako, ta hata mai lalahi ka oreka. Koe, au maino ka venga koko ke whamatala mai tukunga koko koe lolo tonga. Koe ha ho o palani ke whakahoko I whare area ke tokoini ke wharerei a ngai tono no koini o ku hoko. Mga I mata mama o ku hoko I ho mo whakako whatongia ki hono malui o ka kai whiwhine. Koe hata mea te tānaki mai ke whakatoku ki he lao ke toe leleange ho mo whakawhatongia ke marui mo whakaivia ka kai whiwhine. Malo semis. O si ai ke lawe whamiri, na makatuunga lawe whamiri I he uhinga kono whakamamahi ho I whawhine ang kokulau. Paku hange kau, e lawa pe lawe whamiri o toe hoko o toe dangerous to women. O toe whakatuta make kai whiwhine. Ake uhinga koe ni. O whaatafu ke lawe whamiri ke launga mo siana. Pea ka pau te tau pehe, e tō lahenga kai tangata una o launga o tāna o tolu. Tai kai rewe ke aha aunga ia e lau ke maru e ka kai whiwhine. Koe lau koe Family Protection Act ke malu I loua a tamai mo whae. Iyo. Ka koe, o koe ngai, o tāna ak mei whisi. O me ko hoko whisi, the men actually abuse their wives and they actually go to court. O nau te whakailo pe na tōna mai. Aia ko he tabo tau tea ka kai whiwhine ia. Ai koe ngai mea to ton ke whae si o ma ke he kiai. A ono whakanofa koe lao ke whakapau o ku malu I loua pe o e ai hawhainga maarie ke tāpalasia ha taha kai whakatonu hiai ha taha. Kake, koe whatongia koe o ku ke lotonga whakahoko mahino pito pe ai tu ai lao ki ngai ka whako ki to ki tano mange ma to ki ta whaki kehe ki hono ma foi enko ke te lao sio ki ai ki hono whaivia koe ni ka kai. Anga maheni ke whaivia ka kai whiwhine ia koe ia whakaatamai taimini o wai o project ko economically whaivia ka kai whiwhine. Whaka economic. Ai ko le project lewa ai ngahi NGO hange ko ilo ko Tonga National Center for Women and Children ko le project na to ko na malo hinga ai mai le project to ko le ho whawhine na wako e na to tui pe asko pa kume o vane ka kai whiwhine kume mo e nau me nga o nau lava o whakahoko ake ngai me ai ko hinga na tau mo ko pe to hopa te whiwhine ki to a me hono loto whare ai ko to ngā whae ho to loto whare ke te toi whakahoko business. Koe foi langa whanua mo oni au pito. Neo koe takaweinga ko hono whamala ala a hono whakaivia mo hono malu e ka kai whiwhineka ko hangeu no whtape whakakoe ka kai ia ki hono malu I. O ka kai whiwhineka kono ke te lawe mai koe foi engol mau inga eni ho lawe mai ko hono whakaivia koe ni ka kai whiwhineke nau toe lomo uyange I he langa whaekonomika. Tene lawe ai o whekau aki pe mo issue koe ni unemployment. Koe si koe ne tanga o ngāwe. O tokon lai a bito a ho kaweinga ki hono teke ka kai whiwhine
O kai ki ngata pe ko hono whakaivinga koe ni, o ku toe teke ai pa mo langa whakaraka whaikonomika, ka tato te whito ki he mau ngā ue. Toi ki tatano mange whiawapa mo e, o ta whakoia. Sio koe ai, i kai ko whelawa pen ke ngai wahenga, mo sio koe anga ko hono vahe koe sirini ko mai ke ngai wahenga. Koe. Hange ko whatonga e au, o ku whakapalataha pe ia, ke hono whakaivia au pito o ka kai tangata, kai ki i tokoni pe ke hoi whawhine. Ai ko sio ko whapehe, kumi mai palau e whiha, ku mai lori e whiha, ku mai waka e whiha, kai keke ku mai ha misin tui ia, pe ku maha o vani. O vani, ku misin fo. Yes, ku Mari. Ku sio iki ai, ku e whawhine. Sio mo kai, pako loe tampo, lahi peto ka ngai ka tangata mo oni, ka ki au koe api, hanga tangata langa whare, it's a home, a house. Whawhine leo na ai home, house ke hoko a home. Koe. Ai tene ai ake ene ngai mea ngawe. Pepea hoa, ko whai mau ki i function, maha fo ike, ko laka mai pe ko ki o vani o ta fo ike. Koe. Pako toi mea ta, o ko sa i au he ngahi ngau, lahi au pito e whonga e te lava ako e kakai whiwhine, he ngai mea ke te lava ako e ngahi yogurt, la ngahi cheese, e unga ruma mawha, ngahi whipping cream, all of that te lava ngahi. Ake, ko aka koe na atoloa koe na ko o mai. O whakatau. O koe pa moe ni hia kakai whiwhine hoku wa miha veo. Iyo miha veo. Le nau kore mai i he aho atu. Iyo. Ke tokone anko na whakatau e nau pulopula vesta polo. So ai. Aia koe... Kaku lahi apito. Lahi apito e ngahi tawhaakia ke longo mo ui mai ai e kakai whiwhine. Yes. I he taulanga whaikonomika, koe langa e whamiri, langa society, koe siasi, mo e whanua. Pea nau lele trewa o whakatau mai e nau pulopula. Pea ne whaita mai rewa e kurupu ke kai whiwhine koe ni. O sio iwha, koe ni i toho nau ngahi, i mui toa nau ngahi api, whakatata ngahi whetu, o koe ni i hia oia o tu use ngahi hina, ngesi hina lolo. Koia the yellow one. Ai mahino koe kia ha space ke tō ai e stapolo. Oku nau whulonga mo uia bito pe nau creative. I hono whapapau, oku whakahoko, ho nau whatongia koe whiwhine ke tokoni, koe whae. Pea oku nehanga o tataki mai au ki he taimi koe nau whatongia e koe i he potungau e takumamata, pe moe no potungau e koe ni ngahi ngau e lalahi. Nā iai mea makehe nau hovare a pito he huat ko whatongia pe au wakai. Ko potungau e ke ngahi ngau e lalahi. O koe ai e civil aviation, o koe me marine and ports ki ngahi taulanga. Civil aviation ki ngahi marawapuna. Pea moe tangu hala, pea moe mono pure i koe ni ngahi langa ke mau. Koe tare kita e ua ai. Koe tare kita koe ne marini, koe whiwhine. Aia koe ai o koe ai ai mawhailahi as a regulator. Ke he tau ngahi mea whakawafu, mea whakamarini. Koe whiwhine. Koe toi tare kita koe ke he tau ngahi malai wakapuna, koe toi whiwhine mo e ta. Pana o kunofo o manu ia ke he na lava o pure, pea na lava o manage lele ai ki kau ngā ue pia moe whatongia ki he whonua, ki he mea whakawafu, mo mea whakamalai wakapuna, koe whiwhine. Fo auga te au. Ka pata ke toi ki vai mea ngepo kwai ha ngahi mea pehe. Kai ko hangoi lau, ko totonu whoka e tangata, au koe ke whanong kai kakai. Ka koe ke uhinga totonu e tangata ko te alo fusi totonu, ko uhinga ia ke maha tō whainga maari he mea ko tō e whonua. Pau koe ke whatonga e tongana o tauhanga peta tō popo e totonu tangata, a ke tau ako e kakai. Pau tau sio koe he ako, o ko ako e kakai whiwhine ia, pea osko ia, pea toi hoko atu. Lahi apito he taimini, o whatatau ke taimi koe. Koe, ko kautaki tananga, pe koe u waa koe ni koe i ngahi porongai koe nau tonga i he taimi nau pau whatonga. Koe tahine koe ni i he Marine and Port. Koe division lele i taha ia i he ngahi division koe nau ku whatonga ai. Mau,
up to date me kotoa. Ko malohinga fefine, ko malohinga fefine visi. Ko famoni e foi kawenga ko ia I tem na fa fatonge. Time ta tau pe ko foi meta na naku ongo o ku ha mo molofia pe ha fo o te au. Time ko na ku fa fatongia ko tokon paremia. Pe ala leva ngai fatongia fagai paremia na tuku mai e paremia ke fa hoko. Pena ele vai pot ngā ue, koe pot ngā paanga, koe tahe ni pot ngā ue, o fu maui ngā pito, e matoaki, whimau ke vāofu me paremia o e whanua. Koe taim koe nā u wharata koe, tau whakataha mo e pot ngā ue koe ni keipi. Ha o mai e fukau HOD, Head of Departments. Fefine. Ok, ake tai min te tokolahi ang, te tokolahi. Koe kau taki eni o ngahi taki urui pot ngā koe I he ngahi wa ki he budget koe treasury koe he. Koe toa u mea koe ke palani mo mea koe I he wharepaanga. Fefine katoa ko asimai. Hange o ku nehanga o ne hui mai foi mahino makehea o tau lave. Ai o mani ka te awia koe fufo I iwi koe ni o toton ki whai hatoka ngai kina makehe ki ai. Pa ko whamalo ko hui koe pore koe o koe whakahoko ke hoko ko ha whafofonga wharearea ke hanga o tuku I mai, teke I mai ke toi malo heange hono whakaivia mo hono malu e kakai whewhine. Oia, he ko hanga hape koe ko tala noa koe ni ke kai whiwhine koe nei I loto. Matu koe whae, ko matu ahe maari at koe ke hoku hoa koe. Hoku hoa, well, only one husband. No, te ke mato, just one husband. Kai ke, he kulak maari atu, whatonga e au, e haa mapea a papa e tangata iki, o awe ka mama e serini. Pape, ka me funa utupa kau, na ngā au e pifo ke whae at mo tangata iki. Aina la taktaha, Ia pena mama panalo. Ka koen ko o vare au, haa mapea papa ani serini ka mama. Ka whema e papa ha mea, e kore ka mama. Ai ko strength ia e whewhine, se pa ne puke pe serini o patseti. Ko tui ko uhinga lahi ko sai ai ke kakai whewhine a treasury. Koe foi whakakau ko ia, o ku ne ta taki mai, ai ka venga ngā ue ko ia, o ku tau pore ai ki he whatongia o ahani. O ku tau hanu mo tangi. I he lolo tongani, I he whaunga tufa ho tau iwi. Pea mo e whaunga o ku tataki aki e he purenga lolo tonga ho tau whanuani. O tufa pe ki he ni ihi o poupou, pea si aki mi he ni ihi o kui kaike poupou. Koe ka venga makehea o ku tatanganoa ki ai o whekau aki pea mo e iwi makehe o ku mau e kakai whiwhine. Kai tatau te whito ki he manawa ofa ai whae. I purea lolo tonga o ku tau hanu, e mo tau whawhihu ia, ai whaunga o tufutufa aki e he purea ngā mo take whanua ho tau iwi, ki he toenga kakai e whanua. O ku tufa pe ki he ni ihi o poupou, pea si tu a me ni ihi o kui kaike poupou. O tau whakaamu, te tau ave manawa ofa ai whae, ke tokoni ki hon tatake whanua. O ikai ke whakakoloa pe ai ni ihi o poupou, pe are e kina ai ni ihi o kui kaike poupou. O mahu inga pito ai manawa ofa ai whae, ke tānaki atu ki hon tatake whanua. I he tau nofe ho tau ngahi api, o ku natula pe ai ngahi tamai ke ngā ue pe ane hanga o whapapaui o ku iai e mea takoni pe anofo e whamiri i a whare o ku malo. Pe hange o ku tukutaha ki ai te whtoi whatongia ia o e whamiri ki he tamai. Ko hono o whaki o e whanau, i taimi o kunau tōno no ai, me taimi o kunau whehala ki ai. E ofata tau pe whae ki he kitamsi o talangata, ma kitamsi o talangofua. E ofata tau pe whae ki he whanau o poupou, mo e whanau o kikake poupou. Koia ko
whaafeatu, mai ku kore, ki he kainga tonga tapu tolu. Omi ha whainga maarie, ai whae koe ni. Kene whakaau ai manawa ofa ai whae, ki hono tataki, mo whanofonofa tau whanua. Malo se misi, mo oni, pako pehe, ko tamao he ahon ku tatala noa ke ngai mea whema a whiwhini ke sio mai kia. Pako sio ko e ku pore koe ki wharea rea. Ko ku pore ki he wheituu o whaia ngahi a rea, ke ngai kawenga koe matano ke mo se misi. Pe tonga tap tolu, ko e ku theme, pe ko kawenga ngā ue, ki e ku huu koe ki wharea rea. Ko e no woman, no cry, because this brown girl is in the ring. Pe koe whewhine, o a te ke tangi, he koe whewhine koe ni, ko kanati whewhine koe ni mei tonga ni, o mau ke ringi koe wharea rea. Nea ngō ngari whakakata, ka kumo oni. Pau tau almo e kōngā, tau almo taini, ke mau ke tau fia, o a aiha mea ke ne, se misi ke ne whakaloto si tau tō. Koe. Malo abito ko whamalo atu ko hi ko e whangamari o klawa ke mai hen ke whahako e tātā noa koe pe mo e kandidati. Ko keipi pleki ilolahia maa tonga tapu tolu. Whamalo atu ki e tonga kotoa ko e o mai e whangamari e koe e ke ma whahako atu programa i he whiawhini toa whatu.